Iyi nkuru ni inkuru yababaje abantu benshi ku isi kandi igenda ibasiga mu gahinda gakomeye. Ubwoko bw'ifi yitwa orca ndetse n'ayandi mafi agiye atandukanye agenda atorezwa mu mazi agenda ahemukira abantu ku buryo bukomeye, cyane cyane abantu bayatoza. Jessica Radcliffe, uyu ni umukobwa mwiza w'imyaka 30 wari umaze igihe kinini atoza aya mafi yo mu bwoko bwa orca. Nyamara abantu benshi ntabwo bakunze kugenda babivugaho rumwe, kuko iyi fi yamuriye uwo munsi mama we yamuburiye amubwira ati iyi fi izakurya ikumerere nabi, kuko dore umaze kugeza ku myaka yo gushaka kandi ntabwo ushaka gushaka, uracyashaka gukomeza. Kugira ngo mwagiye mubibona muri za Brazil ndetse n'ahandi hose ku isi, ujya ubona ukuntu abantu batangiye kugenda bashirika ubwoba bagatangira gukina n'inyamaswa nk'aho mwabibonye. Ngira ngo mu majyepfo ya Brazil mugenda mubona abantu b'abagabo ndetse n'abakobwa bajya bakina n'ibimasa, kandi ikimasa gishobora kumutera ihembe mu nda ugasanga arapfuye. Uyu mukobwa nawe witwa Jessica Radcliffe nawe ibi nibyo byamubayeho. Yafashe gutya iyi fi, ubundi aya mafi ni amafi bazana akiri matoya, ariko ya mafi n'ubundi azakura akaba manini cyane ugasanga ifi yarakuze irangana nk'inka cyangwa ikubye inka kabiri. Urumva rero iyi fi iyo uyizanye ukayorora ni nka kwa kundi wagiye ubona no hirya no hino ku isi, nk'hano muri za Kenya cyangwa za Tanzania, umuntu azana ikiyoka kinini akakazanye kakiri gatoya ukabona aragatoje kabaye ikiyoka kinini. Wamubona ugasanga yiziritse mu ijosi ariko ntumenye ibyabaye, kumbe yakazanye kakiri gatoya noneho kagenda gakura kiba kinini, babaye inshuti. Ubundi abantu mwitegereje neza, ino nkuru yagiye kwirakwira ku mbuga nkoranyambaga, ni akavideo gatoya k'amasegonda 35 kagaragaza umwana w'umukobwa mutoya mwiza wamizwe n'igifi kinini, amazi yose akuzura amaraso. Byatangiye bite rero? Ubundi uyu mukobwa yari asanzwe akina n'iyi fi, abantu bakaza bakitegereza bakareba, kuko abenshi babaga banishyuye, byabaga ari imyiyereko. Iyi fi yatangiye imushwaraturaho akantu gatoya, ubundi akenshi aya mafi iyo abonye ikintu bita amaraso ahita yibagirwa ibindi byose, akumva ko abonye ibyo kurya. Ubundi abantu batabizi neza, no mafi abagaburirwa, ntabwo buriya ifi yiba mu mazi irarya. Ubundi aya mafi bayabagira inkoko cyangwa inkwavu, nicyo kintu kiba kiyatunze, ndetse kibera no mu mazi gutyo gusa. Ariko kugira ngo wumve neza ko iyi fi yariye umuntu wayitoje kuva ikiri ntoya, urumva ko inyamaswa ni ikintu cyo kwitondera. Buri muntu wese akuye kujya yirinda, akamenya ko n'igihe bari kumwe ari muri riske zo kuba yapfa. Ngira ngo mwagiye mubibona cyane kuri aka kavideo kagiye gacicikana ku mbuga nkoranyambaga, kugeza naho byageze mu Rwanda, abantu bagacika igikuba aho uciye hose. Wahura n'umuntu agahita akubaza ati wabonye igifi cyariye umwana w'umukobwa? Nyamara ni inkuru yagiye ikwirakwira ku mbuga nkoranyambaga, ikanga abantu benshi cyane, abantu bahita banabicikaho. Ariko ntabwo ari ibintu byatuma muhita mubicikaho. Mwagiye mwumva n'umuntu wiyororera imbwa bikarangira imuriye. Bivuze ngo inyamaswa ni ikintu cy'igitinyiro cyane, kandi buri kintu mutavugana utamenya uko gitekereza, akenshi nta nubwo kiba cyanabipanze, gishobora no kuba kiri kugukinisha, ariko ubwenge bwacyo buba bufite aho bugarukira. Nibyo ndimo ndagenda nkomeza kubabwira kuri iyi nkuru y'uyu mwana w'umukobwa wamizwe n'igifi, kandi bari basanzwe bakina batanga ibyishimo ku bantu babaga baje kubareba. Uyu Jessica Radcliffe ubundi yahoze ari umwana w'umukobwa wakundaga inyamaswa
kugeza n'aho inyamaswa z'inkazi zidakunda kuzegera akazikoraho. Ariko byari bizwi cyane mu mafi akunda kuba mu mazi, kandi amafi akunda kuba, ubundi aya mafi kuva za 2013 nibwo twagiye tubona amavideo ndetse n'amakuru akwirakwira avuga ko aya mafi akunda kugenda akomeretsa abantu bayatoza ariko ntabarye. Icyo gihe ntabwo yabaryaga. Niho uyu mwana w'umukobwa we iyi fi yamufashe ikamuruma neza agasigara amaboko, mbese nta kintu babashije kuramura muri ariya mazi bari barimo muri iriya sare. Iyi nkuru rero yakomeje kugenda ica abantu igikuba. Inkuru iba kimomo ica abantu igikuba, ariko buriya hari ukuri kwayo. Buriya nibyo nahoze nkubwira, tekinoloji imaze kugenda ifata iyindi ntera, aho umuntu agenda agafata amashusho agakoresha ibyo bita artificial intelligence. Neza abantu bagagukorera amashusho ukagira ngo ni inkuru ya nyayo, kandi ari amashusho, ari ibintu bagiye baterateranya. Ubundi iyi nkuru itangira ite? Iyi nkuru itangira ari umukobwa w'umunyamakuru wabonye amashusho agenda acicikana kuri TikTok, namwe mwarayabonye, aragenda arayafata yagira background muri studio y'amakuru, nyine ku gitangazamakuru runaka, arangije avuga inkuru yabayeho, nyamara siko bimeze. Iyi ni inkuru y'igihuha kandi cyagiye gikwirakwira ku isi hose, ko umwana muto w'umukobwa witwa Jessica Radcliffe yamizwe n'igifi cyo mu bwoko bwa orca. Aya mafi ubundi akunda kwifashishwa mu gushimisha abantu. Nk'urugero, iyo ugiye gusura ingagi mu birunga, hari umuntu uba waratojwe cyangwa ingagi zimenyereye, ugenda abagayidinga bereka uko ibintu bimeze aho mu birunga, mu mashyamba habamo ingagi. N'aya mafi rero niko byari bimeze muri iki gihugu cy'abanyamahanga b'abazungu. Uyu mwana nyine yikinaguraga n'ifi, bakibira mu mazi, ifi ikamutwara imuhetse, abantu bakishima, bakaba bishyuye bagataha. Uyu mwana ubundi ngo yari umusitari, ariko cyari igihuha. Iyi fi ntabwo yigeze ibaho, ndetse n'uyu mwana w'umukobwa witwa Jessica Radcliffe, uyu ntabwo yigeze abaho mu mateka y'isi. Ubundi ibintu byo kwikinagurana n'amafi nta nubwo bikunze kugenda bibamo impanuka nyinshi, keretse mu minsi yagiye itambuka. Nabwo iyi fi ntabwo ishobora kurya umuntu, ntabwo yamurya, ntabwo ishobora kurya umuntu. Umuntu ni inyamaswa itinyitse cyane kuri ubu bwoko bw'ifi za orca. Ngira ngo mwumvishe neza inkomoko y'aya makuru, muranasobanukiwe. Nimukande subscribe niba mutarayikanze, tujye dukomeza tubabwire amakuru hirya no hino n'ibihuha tunabinyomoze. Murakoze cyane.